أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه والذي جاء وهباله يقول ياخذ الإجابة. Buyurun. Neden konuşmuyorsunuz? Buyurun. Konuşmayacak mısın? Neden konuşmuyorsun? Neden? Konuş. قال تمام شمان مدبين قسمك إنسان يعني أخلاق وطبيعته وشوا يعني نظام شوا بلي بله قال تمام شمان قال خوش كبراني هجاب خيرا خبي وشانا ما يزندي بحوالي خولا بار ببقين شوالي خولا بيشينن حوالي كي دي عبد السلام يعني بله قال تمام شمانا قال خوش كبراني هجاب خيرا خبي وشانا زندي بار ببقين إنترنتا ما يجي باور كزعيفة يعني دبي جو أمشي إنترنتا ما بي بله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبي قال لك كس هنا بشبرة دبي شغل اللي ميجا دكين لأول تعباوي باياوي أول جو بيخود مني وقال لك كس هنا برو روجي دقنا روجا سنات أو بحراوي برشيبون وتيبوناوي بيد مني يعني معناه بيتشيهم معناه أبا قويدي ظلم الإنسان بكي وحنكي خوب إنسان بكي وغيبتا وبكي وحنك وتنازع خوب بكي أبا تشتكي خيري وي حمود تشنا جبا كسارة أو تعبات تيا الشبه قوت برابوي تبيخو ماي أو بيخويش ترما وبروتا روجا سنت قلت أو تيبونا تبر تيبونا تشترما يعني عبادتي خو تتعبي بيرد بيني ويدي شخل كيرد تشن نكا قو شخل كيرد هرن بلين يونس پیغمبر خدا بو علیه الصلاة والسلام سلافا خودل وی والحمو پیغمبر به وقت گوهات آبتند بحری دا کت زکی ماسی دا اب دعاها کل قو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين چه زلامکی مسلمان شخصکی مسلمانی گو وی گوتنی بیجه وی خود تعالی دعا ویجی قبول بکی خود تعالی بگو نجب دعایا یونس بانا حتى قيامته ويد أوري ماسيدا بانا ويد زكي ماسيدا ما بانا معناه بيتشي لا إله إلا أنت يا رب اشتبه بتو إلهك يقوم جير طاعت وعبادة بكن تنيا سبحانك تي باك وباقي حمو عيبك ماسيا وإني كنت من الظالمين يا رب آزي
جي ظالما بوم يعني من حقيقة قو بإذنات أزدر كتم يعني يونس بيخمر شكر بو واتيقو قومي إيمان ناني إيدي خود تعالى هي نقوت بو إذن دستوراوي ندابو نقوت بو دركبا أو دركت خود تعالى قوت بامي عذاب سر قومي تدشينن إيدي أوجي رابو دركت هي خود تعالى نقوت بو إذناوي ندابو ودركت لسر بيه كيم إيدي خود تعالى أب آني سري بيخمري خوي يونس ويدي بشتي ويرا قومي توبة كر إيمان آني خود تعالى أو عذاب سر وارع كر ويونس بيخمر جي خود تعالى ويجزكي ماصي درخست نجبو بي دعايا قوكري عليكم السلام سر چاوارا خدا اجوال عزيب يا عبدي خدا تبدأ بخيرات أهلا وسهلا والله انترنت ما زعيف لازم كما بيصبي أقولوا يا عكا يعني قومو حياة أخوات بتدي بردوام بكي قنج متاع دنياي بيركا صالح او پیرکا گو صالحه بی آقنج بیش خدا ترس بی مسلمان بی بأدب بی بتربیه بی بحیا بی آقنج متاع دنیای یا گو مثل خوارن جل عربه خانی اشتر بیشم آبانا متاعی گو حیاتا ما دنیای خوارن و خوارن اکسیژن حیاتا دنیای لسر بید مشی ایدی قنج وان تشتی دنیای چیا دو دنیای دا یا قنج پیرکا صالحه او پیرکا بأدب و تربیه او پیرکاش خود الترس حيا أدب التربية وفهيتيش حمو كثيرة قنجا ليش بيركار هي قنج تروس بحيترا يعني الظلام يجي بأدب التربية بين ليش بيركار هي بأدب التربية خوشكترا لا تتميزين دبا تيك توك هذا بيركولو خو بأدب دكن خو بحياة دكن فهيتي تنيا هنا كس هنا دي تيك توك كده مال باطن يعني جنو مير تشنولو بأدب بحياة مشينن لو أبزلام ناموس وغيرت بوزي ويدا هبانا فيديو خو كتشا خو وجنا خو لو نذكر بله كاتا ما شوانا كما بله كرم كسر چواراتي بله كرم ك هوالي جميل قلت يجي سيورك تماشدكم سر چاوارا اهلا أنا والله دنجي مكتيا أنا كإنسان بأدب وبحياة وتربية سزهنا بيتشه شنو يعني هذا إنسان كي بأدبية خوا وبحياة خوا درتخي تشدنا با إنسان كي دبي ويدرتخي دربا قنجي وا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قنجي وا أوا گو أخلاقي وي خوش بي وقنجي وا أوا گو شبيرك أخورا باش بي تشتا هري باش گو إنسانك دبي خورا بهيلي چيا يعني گو تمري باي تر بلا چب مني پشتی ترا بلا چب مني سيت شتي قنج هنا أولادك صالح گو جير دعا بكي صدقك جارية گو خيراوي بقيتا پشتی ترا وعلمك گو باي ترا خلق منفعات يجيبينن إذا كا أمل واس صناعي وشرقي وسينماجي واميزنن وترك سينماسية بري وإنساني سينماجي ايوا ديزي فيلميا ايوا شرقي وصناعية ماذا او دمرن اب 40 سالي وانا 50 سالي وانا مثلا دمرن بيوارا او فيلمي واي ب 40 50 سال تشيك كرنا وا فيلمي فحش وتشابل بأدب وبحياء بيوارا مانا وانسان وا فيلمي واد مزينن
خودی واره گناه دچن اب کلام اب قلیبه وای گو چه کنه اب شرقی وای گو چه کرنا ضبي خونا اب هشتنا بمرن دمرن جي وإنسان حتى يويل وا فيلمي وا الوا الرقصا وا غوفندا وا ودانسا وا ديجي فيلمي فاحش وشابال وميزنن وجوارا جنه دشين مالي قال لي تماشا معنا قال لي خشكو براين جاب خيرا فبارو بكن ايغو قمرا يجي بيشيني بلاش مرا قال لي تماشا معنا المساجيو إنسان بأدب بحياة بله قال لي تماشا معنا قال لي خشكو براين هجام دوا تيك توك هذا براستي جوند بينن إنسان نقوله بمليون تعقيبتي وهنا وزح بأدب وبحيانا مشهورن يا جاني يعني دا كتشك جاني يعني دكي خبري بيس وفحش دبيجي و4000 5000 إنسان ne tamaşadık. نحو جزنابه وابيجي مون جوات بينن كتشك بكوري كارا جوات دكي جواتا فحش وشapal يعني جنو ميرجي وا خبرها جبر نابيجن ها فديت كن وا خبرها جبر بيجن اب کچک اب کرکی غریب بهبر جانلی اینی دکن و 4000 5000 جانا 20000 انسان و تماشا دکن خبری پیس و فحش دبیجن قد فدیناکن روی واف جعیبیا صور نابی فیتی عیبی شرمی نینا پردا روی وا قطع هیا کرم کا حوال کرم کا إذا رابا سرقان رابا عليكم السلام كان رابا سرقان رابا سرقان داي خاطريتم ayağa kalk neden kalkmıyorsun yatarak sohbet olur mu nasıl yapalım o zaman neden kamera gönderiyorsun uykun geliyorsa neden kamera gönderiyorsun keyfi ne daha iyi ya geli tamaşavanı mutbinin ya adab terbiye haya feyti nemana ev neslanaha bovaka robot ev neslanaha aglabi wan insaniyet adab terbiye haya buarenina nizan bir insanlara haberdin buna makine buna robot hangi bir televizyon amazon buna ulbar oyun amazon ne ketne naba insana da insan ne ditna ya anızan kal havale Seyyid Khan Seyyid Khan sir çavarati Selamun aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat havale Seyyid Khan yani boş hocam Washington
ثابت چوانی تباشیم یا مو بسري شيخ خاص وناخوي یا شيخ انساني كي وكميا تمام هاجر عالم بي علمي بي هبي امي هرن سر خاطري بي علمي بي امي حرمتك جير بدنا نشاندان وامي برسا ديني خوشي بكن شيخ يعني عالم اسلامي زانبي عالم بي امي برسا ديني خوشي بكن مي وقت بي كازي بسري بي صن بخون نخي اري ام بيغمبر جي صن ناخون امي بچي صن بخون امي بالله تعالى بكلامي خدي امي صن منابي خديها اري ولا انترنت ما ضعيفة جو ام خلكتين يعني زلامي دل خراب وجنة دل خراب عبدي خدا بيجيد بما بتشوانا يعني تشواش زلام دل خرابة يعني هما هرتمولو شبهاش بيركا خدكي يعني بيرك دل خرابة هما دايم هما زلامي بدر كي بدر وهي بقيت البي هنا كاكتي بهنا كارد اشتغلي يعني اشترى بيجي بالزلام شبيركا خورا هما شعبي خرابية لد مزيد بكا قالوا تب كير اشتغلي اتل كي ميزان او كيبلو تشوي بر پنجره الكي ميزان يعني ابيا نفسكي باشو خرابة يعني هكذا نقنجيك جديد هنجي دنجي خوبكا لمعنى بناو هما تشقا كتشك كتشاتا جناتا هما دركتنا دلبا بهنا كان التلفوني يشتغلي تهاد قوات يشتغلي كاو كيبو كيرد يشتغلي او البر پنجره الكيد ميزان او معنوي له ناوامي بياني بخرا هنا كاد ميزاني بله ببختي زح قناكي مصنع عليكم السلام من شعبانات انا وسان قالي تمام شعبانا من السيداي فيز الله يعطينا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيداي الفيدري اماديه हमारे वदात बेबला बेनाता फरह बे बले रास्ता हबान روجين بما عيشة الفيدري هيا وايتي مد بيني عيشة متشيا اما عيشة من نتشكي بدزيا الفيدري اباوني مد بينين ودنجي ميجوني حسدكن هاجر شعبي وهبي هاجر قهيوا حسبكي باوني بينا تشتكم الفيدري كلافاجي تشتي بوچو باراداي بأدب وبحياء وحراميناكم الدهول وزرنينادم از قوفان دي ورقسيناكم ونيمت بينين قو الفيدري صحبتا ديني وبرسيوي ديني از برسددم انا دبي معيشة البرتشيا ها يانجي بفي معناه برسي ابدر دبرك خراب وبيسا تدنا في خرابية تشتكي يوكي قو ابدر دبرك خرابة تدنا في خرابية تشتكي از هاتما بفي خرابينا بقاسي قوة اخوض زماني من بقالي وخذي قوتي بدي اسبينا مجادلة بكم كسي جوا منكراتك ببيني پیغمبر عليه الصلاة والسلام تشكي وتبيقون ضدي اسلامي تشكي قو اسلام شيء عاجزة وديد بدستي اخوة مداخلة بكم تبدستي اخوة نقال بي بزماني اخوة طب زماني اخوة نقال بي بقلبي اخوة ابشي ايمانها هذه ضعيفة ايرود اب تيك توك دبرك خراب وبيسا دبيقو بدست وري مداخلة كرن ابشي ويب كيتش بي دبيقو دولة مداخلة في اشي بكي دولتنا دولة اسلامية دولة جبوقو دولتها غير اسلامي قانوني غير اسلامي تمشيني مصادش بي تشتير الدي هاگر دولتها اسلامي بانا مصادنت كر وي بدست خو مداخلة كروانا وي اب قنال تشتي حالو تيدا فاشو چپل وي گرتبانا دولت مصادت كي بدست خو مداخلة ناكي ما چه دبيقو ناخو عالمي اسلامي بالزمان خو مداخلة بكن ام جهاتنا خو بالزمان خو مداخلة في بأدبي بحياة فحشاتي وشبالي والركلامات زنايا قوتي دتي كرن امشي بين مجادلة بكم هاري فين بوم ما عيشت الفيديو تشي هاي شي ماشي ابا
نانا عينا جه أبدلا أباني حمزة قوتي أبدل نجهويا نا ولا عيني جهويا ما أو كس بيسيتيا خو ندبي قنالي دا بلادكن بلي هي أمش يمين أقوى مجادلة بفرة أمد بي قنالي رامي درباس بكن أمش يمين دين إسلام بي قنالي رامي درباس بي بيسيتي بچه قنالي بلاد بي أمشي أمي أنتي الزحراوي پانزهیراوی امید اسلامی امید وی قنالی داد بگوان بلا بکن أري والله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو أم خلكتين ندي وشان قد بي بلد بيقوم طاغوتا رد وإنكار بكن وأم إيماني بالله تعالى أم بينهم طاغوت كينا شقا كسيقو قانون الله تعالى شريعتاوي إسلاماوي قرآناوي قبولنكي وزدي قانونا خدي قانون ونظام وسيستما چيكي أتيقو دن طاغوت بيقوم ما طاغوتا رد بكن وإنكار بكن أبالي جميل قلت من بك مودراتور ولا باشا إنترنتا ما ضعيفة قالوا تشي بي أبالي جميل تشي بي أزيتك من مودراتور أبالي جميل بيا حمدي من دنجيتا قتكر از دنجيتا بكم وتبكم مودراتور ها بله دبیگمو حتی تشتاب چاوی خو نبینیم دبیگمو باور نکه yani dil خرابی ne tişeki baş ukanca yani gabata PCT değil tamam kabul neka beden jere nemina لهم أقوله بالظنية حركات بكي أب جناها يعني بالظن حركات نكا हमारे दुरान सर चावाराती अनु सन نبي أز كورونا كتمش من دعاب كفتالة شفاء سلامة اشتري بشينا بله اب هبانه هاد به از کردم لی از کردی نزانه باش قبا من هبان لما گهداری بکن انشالله تی علمه کردی بله از کردم لی از کردی نزانم باشا لما گهداری بکن انشالله تی علمه کردی
گەلی تەماشەمانە بخێرا خوا ئەمەی وەشانە زندی پارە بکەن بێ هەواڵێ ئومید دەبێ هەواڵێکیم گوتیە عیبادەتێ زێدە گونەها یا چما گونەهە یا چقا کاربێش خودێ لە تاعات و عیبادەت بکێ سنەتا بکێ ئەشتەرە بێژم خێرا بکێ سەدەقا بدێ ڕۆژیا سنەت بگرێ خێرە باشە قەنجە کێ گوتی حرامە هەواڵێ صەفوان کەیفە حال باشە خودێش ترازی بێ هەواڵێ ئۆزانێ کەحرەمان دەبێ هێنەک ئینسان سانال پارا چێتکن ئەب سانال پارا حرامە گونەها هەواڵێ یاسین نێمایەکی گۆ قەستیکا ڕۆژیا خۆ بشکێنی ماچاوایە گونەهکار دەبێ گونەها وێ پەیرە قەزا بکە یعنی وێ ڕۆژێکە تەنێ قەزا کەی حالێ حازر ئەv دیانەت گوتبێ حەقیقی ئیسلامێ تەمسیل دکێ نەخێر حەقیقی ئیسلامێ تەمسیل ناکە ینی تشنە ئیسلامێ طرفنە ئیسلامێت بێژێ و طرفنە نابێژ ینی ئەو دبن قۆنتڕۆلا دەولەتێ دێ مەجبورە تشتا گۆ دەولەتێ ئزناوێ داوێ بێژ یا گۆ ئزن نەدای نکارێ بێژ ینی معمورە ینی ئەوژی معمورێکی دەولەتێ ینی نکارێ ینی نە بامسزە نە بسەرێ خۆیە ینی هاگە گۆ فلان تشتی بێژێ بێژێ گۆ بێ نەبێژێ نابێژێ ینی بسەرێ خۆ نکارێ قەرارێکێ بدەی ینی تێ ئەوژی گرێداییە بە چێ ئیچشتەری بە قانڵقێ vەیە ینی ئامرێکی سەرسەرێ دیانەت ڕەیسی هەیە ئەرێ نە بسەرێ خوا قوڕومەکە بسەرێ خۆ نینە نە بامسزەیش دەولەتەیە دبن قۆنتڕۆلا دەولەتێ دێ تشنەوەکە وێت بێژی و هەولم دبێ زلامەکی گۆ بە ینی ژن و مێر پەبرە عەلاقا خۆ قوت بکەن عەلاقا خۆ ژێ بتونێ مەسەلە زلام تێ مالێ پیرەکا خۆرە بزارۆکێ خۆرە زەمان دەرباس ناکێ یان پیرەک بزلامێ خۆرە زەمانی خۆ دەرباس ناکێ ئەب چاوایە ئەو یا تشتێکی گونەها ینی نەباشە دبێ گۆ زلام بلا زەمانێ خوا بزارۆکێ خۆ وارەژی دەرباس بکەین معنەوێ ناوەیدی دەبژە عیبادەتێ خۆی فەرز بەردەی بەسا عیبادەت نەکە یا ئەv زلام تێ مالێ بسەعات ئەلبەر تەلەڤیزۆنیە بۆ ئۆینێ تەلەفۆنێ دلەیزێ بەسا vê û nakin wan bê wala عیبادەتê zêde dikeve çi عیبادەtê zêde bikêm hevalê Süleyman û Süleyman nemezêne ev qemera em dişênin û yayîna me qut dibe belê rojî bi çigarê xira dibe dibe maîşê me giran em rojî negirin em çê bikin îşetê giran jî vê tu mecbûrî rojî bigirî yan jî wê heyva Ramazanê neşixula erê dibe ma damla rojiyê xira diken na damla çava xira nakê lê ya guha û ya bihbilê ya pozê mihov û ya guhê ye damla herê guh da ew rojî xira dibe herê poz da ha derbasî vir bibe xira dike lê ya çava xira nakê دەرزی ڕۆژیە خرا ناکەن ینی ڕۆژی دەرزیە خرا نابێ گەری تەماشەوانە و ئەv دەرزیە قۆرۆنایژی ئەس تەوسیە ناکەم من خۆ بدن وەڵا لێ باوەڕ نابم باوەڕیان پێ تونێ لەوەرە وایە li gundê ma gelek ixtiyarî و heta niha ser xwe bûn nexweşî bi wan neketibû piştî vê derziyê re nexweş ketin û me bihîst got hinek jî ji ber vê derziyê mirin
یا انسانی که جنابت وی چاوال میشکی انسانی که جنابت نکاری میشی کی مجبور جنابتی خو راکه خو پاکش و طاهر بکی و هیچنون میجا خو بکی یا انسانی که قضایی وی هبینجی کاری سنتاش خورب کی تراویح خوب کی ما تراويح كم مري واد بي يا الشخص كي تاني جي كاريش خورة تراويح خب تاني بكي نحو جيب جمعات جيا وأب بيتكوين جي حرامة هباني يعقوب جري تماشاوانا بخيرا خب بار بكن ذي وشانا ما زندي بار بكن في چنده هنه اون تلفزيون ده بلكي وديد زلامه كي پره خود دانيا بيتكوين 5 مليار 5 مليار خون دا كريا او هاتيا صفري شوطي راد به 6 مليار دي جيت كي بيتكوين دا او جيت شوطي او جيت چه اون داد كي ويدي خود دينومينو دكي وراد به مالبات اخو نظام چه دوباب خو زارو كي خو پيره كي خود دكوشي مثلا عقل خو من ذاكر عيني وك قماريا اب بيتكوين وك قماري قمار تيت چه قماري دليج سر ماسا قماري پرتا امه مليارك پرت بريكات ده دبي گوت حمي كي القماري دومون دابكي و دبي گوت تشكي قازان جي بكي نو ايدا بيتكوين جي ولو يا نوكا دولار او زير وزيب وفلان وايا اپركي خيالية تنزاني دستكي ديا دكي جان دولتي ديا ما تزاني نخي اپركي جان دولتي كي جان بانقا كنترول دكي صبح تشبيرا خون دابكي تشبيرا بكي تهاري وا پري خوش كيف قازي ما تزاني نو لا خب كي ناي لا اله الا الله محمد رسول الله بلي قالي تماشاوانا قالي خوشكو براني جا خيرا خب بار بكن بني هوالي حمزة زواج شرطة مسلمانه كي زلامه كي مسلمان بيرك مسلمان نزوجي وي چاوا چوي إلا شعبي بي الحرامي بي نممكن يعني كم إنسان قو نزوجي وكاربي قو يدي هشيوي عقلي وي شعبي وي نشي سر خرابية نممكن يعني أو زواج سنتا پیغمبر آیا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ميقو سنتا مبرفي أو نجمنا بزوجة وبزوجة وزيدة ببن نوك اينها دزوجن وزارو کا چيناكن يعني يكي دوا چيتكن ايو ما يكو دو چي ايو حتى خودي زارو کا بدي بلا زارو کا چيبكن آره شش زاروك حب زاروك نورمالن چقا زيدة به هيچ اترا ليك دو سي او نت تشتن سي زاروك ده كما سي زاروك چنه يو چار زاروك چنه يو شو بيركي في زماني معمورن دچن دبرات شغلن يعني وانا حاصل يعني معمولة دولتنا يعني برعيشة كي دايرة كده دچن فابريقة كي دبرة كي شغلن مغازة كده دشغلن ايدي جبر عيشة خوا ايدي لو ما زارو كاتشيناكن پیغمبر عليه الصلاة والسلام بزوجن وزيدة ببن دوی مامي چلو خودي بكن يا خودي كرن عايدي الله تعالى وي خودي وا خودي بكي ما قي گزارو که تنه به تکاره خودی بکی لگو 10,000 من تنکاره خودی بکی نخی تنکاره 1,000 کیشی میزنی نتلوی یکید می یعنی گو 1,000 به قوتات هيا لگو بونه 5,000 10,000 قوتات نینه نخی 1,000 جی به رزقی ویل سر خودی نل سرتیا خود تعالی رزق دده ویجی و دده خودیجی چما بری 10,000 که و 15,000 که و هبون و اداره واد بون و معاش واجی نبو جهدکاری بون شبان بون گاوان بون مالا خبون سیغورتا تنبو معاش تنبو چما 10-15,000 که و هبو و یه نها یا جناوی جی معموله میرک جی معموله هر دو جی هرکه 5-6 میلیارد معاش دستینن
زاروكي واد دونا او جي بي حمدي واد شيبونا ده زاروك والوا زاروكا جنامي زين وا زاروكا تسليمي هنا كاتكن بله حواله حمزه بو بعد دیاریته مالا تا خودش ترازی به یا آشی yani درزی روجی خرا ناکن یا زاروکی bir zamanı içime biya dev babı xonakın dev bab ادب و terbiye İslami nadına vaki 5 sali ve 4 sali belber televizyon mazıldı ben 4-5 sali به وادشنه مکتبی و تین مالی به oyun adreyizin dilewana helin çi bixwazin be ere و ادب و terbiye İslami nadına va و نعلم الديني وان إلو ماني دي بيا دي بابي خناكم أدب التربية الإسلامي بدوان بما بيا تكنان بيا تناكم يا وكي قولي ناخو يكي تنيجي شنكم وكي قو زماني خراب ناخو يكي تنيجي شنكم بلا أو يكشي خراب نبي یا مثلا درزی وقتی گفت که نوا گوشت دا مکه نوا گوشت دا روشی خرا نابی لیکن وقت سلومی هر نوا دماری دا و قوته که بده انسانی ابینگی روشی خرا دبی یا هوال از درگاه مریدا مريد نلازم وايا شيء من درجاهي منها أبا أد تيك توك كده وعزاتكم أد فيسبوك كده وعزاتكم أد يوتيوب كده وعزاتكم قناة من يوتيوب هيا هل اليوتيوب بمن أبونا ملا عبد الله كردي خليل أد يوتيوب ده بله يا مزنا هوال حمزة دبي الهوالان يما اب هوالانی همو پیرکه رو تو تازی تدنه نولو اون بینن اون چنه وادنه ابان هوستیسا گوتنه کمیش وا هوستیسا را هیا اون طیاره سوار دبن هوستیس هنا کچکه دورا 20 سالی وانن سر منی اتک رو تو تازی و خد خملین و خو خوشکتن و خو قوافل دکن بلکی بمیرن میره واجی هیا یان بابه و برای وا هیا المالا خوش میره خوره چاک که حاضر ناکن دبیاوش میره خوره به ماسکوله تما چایا تبینم ایدی او هوستس دچه دوی طیاره دش 400-500 زلامه غریب را چای قهوه بیرای شامپانیای دگرینی ده سفر بکه مثلا سفره که دچه یکیتی گو ده سفر روزه ده سفره طیاره بکه جندکای و 1000 انسانی 1000 زلامی را چایت گرینی içkiyet گرینی şampanyayet gereni, birayet gereni, ev ne koletiya, tiş 1000 zilami le tu koletiyet ki, le tilmala khona, tu çayış mere khole beni, beya valla çayış mere khole nayin mas kole ma, ina kho tamam tu ne kole mere kho be, her baba kole 1000 zilami. Ey hostes hanım, ev şirket, ev sistem, goşteta, bedenata, سر بدنات سر گوشتا پرا قزنج تکن چما هوستس همو کچکن چما دبره ولو همه کچکن چما لبروات کانا او کچکی ولو 18 سالینا دقنا مشتریا بکشن نخوا غولو خو خوشکن خوروتو تازی کن دقنا زلاما بکشن دقات بکشن سرخوان نقل میره خو نمیزنن
Ya o piraka hostes o piraka معمول سر صبح گروش در نکه تجمالا خودت کبی میره خب تنه دهلی زاروکی خود تسلیمی باقی جیا دکه و حتی ایواری دچه العيشة جانا ايوارا جي نا الايوارا جي العيشة يا بلا او وي بلا ايوارا جنك المالا خوبي البري ميري خود بي كما ايواري آل سر عيشة İşte puç. Kan ve tamaşavanı. İşte puç. Kan ve tamaşavanı. Merhaba. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Sen hoş gelmişsin. Selam değil. Esselamu aleyküm. Selam değil. Esselamu aleyküm. Söyleyemiyorum ben onu ama. Neden? Ne? Nerelisin? Nerelisin? Hatay. Hanım Hanım. Sormak istediğin dini sorular var mı? Yok. Adımın anlamını merak ediyorum. Adı nedir? Deniz'dir. Hı hı. Deniz zaten denizdir. Hayır, ne anlama geliyor? Onu bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Dini sorular varsa bak, dini sorular varsa sorabilirsin. Anladım. Ya yani bilmiyorum. Ben sana bir soru sorabilirim. Peki önce senden bir rica ederim. Yani ben de izleyicilerimiz de günaha girmemesi için senden rica edersem kameranı kapatabilir misin? Yani gözükmemen için arka kamerayı açsan ya da herhangi bir şey yapsan, Bir dakika. yani kendini göstermesen. Kendini göstermesen çok teşekkür ederim. Evet. Böyle yapayım o zaman. Ama senin başka bir, yani arka kamerayı aç ya da elinle kapatırsan elin yorulur. Sana bir soru sorayım. Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? Biliyorum da şu an yanlış okurum diye korkuyorum. Yok bir şey olmaz. Yani sanki araba süreceksin, araba bilmeyeceksin, arabayı duvara mı vuracaksın? Arabayla kaza mı edeceksin? Uçurumdan mı yuvarlanacak? Yani yanlış oldu mu olsun. O yanlışı düzelteceğiz. Bir zararı gelmez yanlış söylemekten. Yani doğru, haklısın. Bir dakika. Yani doğru. Kelime-i şehadeti. İstersen ben söyleyeyim. Tamam, o zaman birlikte söyleyelim. Eşhedü. Eşhedü enne Muhammed'i. Olmadı. Eşhedü. Eşhedü. Bazı arkadaşlar diyor ki belki söylemeye müsait değildir. Hayır, öyle bir şey yoktur. Yani kadın adet döneminde dahi olsa dua, zikir, kelime-i şehadet getirebilir. Sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Yani bir kadın özel günlerinde dahi kelime-i şehadeti getirebilir. Kelime-i şehadeti getirebilir. Eşhedü. Sesim geliyor. Geliyor, bir dakika. Eşhedü Eşhedü enne. en la ilahe. Eşhedü Eşhedü enne. en la İlallah. ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah. Yine söyleyelim. Bak çok inşallah yavaş yavaş olacak. Eşhedü. Söyle. Tamam, ben manasını söyleyeyim. Dinle, manasını söyleyeceğim. Önemli olan manasını söylemektir. Biliyorum. Manasını söyleyeceğim, dinle. Dinlersen inşallah istifade edersin. Şehadet ederim ki, yani kalben inanıyorum, dilim ile ikrar ediyorum, Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur.
Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ne demek? Kanun koyan, yasa belirleyen, bize emir ve yasak koyan. Yani şunu yapın, şunu yapmayın. Şu serbesttir, şu yasaktır. Bu yetki, yasa belirleme yetkisi, kanun koyma yetkisi, emir ve yasak koyma yetkisi sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Hiç kimsenin hakkı değildir. Anladın mı? Yine söyleyelim. Eşhedü. Eşheden ne? Kelime kelime söyle. Eşhedü. Söyleyemiyorum ben o. Ya neden ya? Çok mu zor ya? Ya bütün şarkıları biliyorsun. Bütün klipleri biliyorsun. Bütün sinemacıları, dizi filmleri biliyorsun. Hatta futbolcuların ismini, takımların ismini biliyorsun. Yani bu kadar okulda okumuşsun. Ya hepsini bilen bir kişi bir kelimeyi mi söylemiyor? Eşhedü. Bir dakika. Söyle söyle. Eşhedü. Und binen قال لي تماشى وانا und binen نولو نعم نزان مثلا اوقع مكتب خونديا اوقع مكتب خونديا لي ايتما اسلامي بو گونستان دي مثلا جي اسلامي چقا دوره شرقيه زاني حمو شرقيه ازبرك كرنا شرقي فيلم سينما مثلا فحمو زاني از بچکی موزیکا شرقی که وکم بچک موزیک وکم از بمایا کجان شرقی و دوما و بینی اما ولو ثانیه که موزیک لیخ موزیکا شرقیه که از بمایا کجان و دوما و اینی عینی کاری وکوی دانسا و رقصا و جی بکن دبید منه مدى دوما هيا ما الميش بكم تشد بيان چنامي بلي الميش قبول دبين بس مجاته تشبين يا دوما حرام قناها للميجات تيدا تشد بي يعني الميش تشد بين قال تماشى وانا بخير اخو بار بكن دبي زلام وبيرك سلاف الهبدو بكن ما تشاوايا يا انا تشوي دكانك تشوي مالك عيشك تهيا يعود سلافي بك السلام عليكم بين الدرد خو بيجا لما ولو تيشي تتنا بتدبر بيرك كده درباسو بالسلام عليكم چنابي يعني بيرك بر سلامك درباسو بالسلام عليكم چنابي يا او بيرك شو دكانه وكي جو حمود تشتي بهبره بيشتغلن چواني باشي وچتكن فلان بيبان وكي جو نوات شتا بيجي نقول السلام يجي بيجا أنا ليه باش زيدي اشتغاليا فضولي مو نكي يا بيرك شو دكانكي تشجر لازم بما فلان تشتهي بشقاسيه وراجي ده وخلاص خبردانا زيده بخودي دكان يرا بيرك بزلام لنكي زلام بيرك على نكي قال تماشى وانا بخير اخو بار بكن دبي خالي مني نخش من منبر قسطخاني مگو کا كلمه شهادت بيجا نا غلطه مو نابه بيجا انسان کی نخوش به لبر مرن سكرات دبي جير نبي هيدي كلمه شهادت بيجا قلت بيجا هذا ديت لي بي عكس عينات بياز نابيجا دنگي خونكا تش خوره بيجا الجموي ولو بدنگي بلند بي لا اله الا الله لا اله الا الله تش خوره بيجا ايدي دنگ وي چوي او جي بيجي نگاوات اصرار اللي بكي هيدي بيجا
نه ولو نباشه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ولو نبیشن دبی تش خواله بیجا دنگ وی چیوی دبره باویجا دبره باویجا یعنی گاباتا گوتو دنگ چوی او جیولو کی استوری ما بني هبل تشوا فهم كر يا هبالي حمزة تشوا فهم كر استوری ما بله گلی تماشاوانا گلی خوشکو براین هیچا مزنا خو تعالی گوتی خونیزی کی زنای نکن زنا تشکی فحش و چپال ورک پیسا مزه تشتگو انسانی نزی کی زنای دکن چیا ابقى تشتي خرابي وجنه كام تماشاوانا Benim. Kerem Kan. Hoş gelmişsin. Merhaba ahlen ve sahlen. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Sana da merhaba. Kesebilir misiniz? İnse. Kestim müziği. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Nerelisiniz? Ben Samsunluyum. Ahlen ve sahlen. Evet. Ben de Mardinliyim. Anladım. Evet. Buyurun sormak istediğin dini sorular var mı? Sormak istediğin soru varsa buyurun. Yok. Şimdi burada sormayın. Ben sana bir soru sorabilir miyim? Ben sana bir soru sorabilir miyim? Sor. Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? Kelime-i şehadeti. Yani yanlış anlama. Yani imtihan şeklinde, sınav şeklinde haşa seni sınav ediyorum. Öyle değil yani. Bilmemiz için, seyircilerimizin de bilgisini tazelemesi için hep bu şeyi tekrarlıyoruz. Yeni gelen misafirlere bunu soruyoruz ki bazı arkadaşlar öğrensin. Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Çok güzel. Peki manasını da bize bilir misin? Söyleyebilir misin manasını? Manasını şimdi yalan söylemeyeyim mi? Bilemem manasını. Tamam. O zaman Siz ben söyleyin. manasını söyleyeyim. Müsaade Söyle et bakalım. dinlersen çok seviniriz. Eşhedü şehadet ederim ki yani kalben inanıyorum ve dilim ile ikrar ediyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Yani ilahlık Yoktur. sadece Allah'ın hakkıdır. Tamam. İlah ne demek? Yasa belirleyen, bizlere emir ve yasak veren, şunu yapın, şunu yapmayın, kanun belirleyen, bu yasa belirleme yetkisi, kanun koyma yetkisi, bize emir ve yasak belirleme yetkisi sadece ve sadece Allah'ın hakkıdır. Yani Allah'tan başka hiç kimseyi ilah kabul etmiyoruz. Yani Allah'tan başka hiç kimsenin emir ve yasaklarına, Allah'ın emir ve yasaklarına zıt, emir ve yasak koyan kişilerin emir ve yasaklarına boyun eğmeyeceğiz, itaat ve teslimiyet etmeyeceğiz. Manası budur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Tamam. Anladın mı? Anladım. Sağ olun, teşekkür ederim. Başka sormak istediğin dini sorular var mı? Yok, sağ ol. Tamam, teşekkür ederiz. Dinlediğin için, geldiğin için teşekkür ederiz. Sağ ol. Görüşmek üzere. Kapat, ben ederiz. yapamıyorum. Tamam, ben Sen teşekkür ederiz. yapamıyorum. Tamam, ben Sen Şehde bu ne dedim? Goş Allah be ve tu ilah ki hak ve taat ve ibadet ve teslimiyet bakın tüneya. Yani ilahti hakkı Allah Teala teneya. İlah manevi çiya ego kanuna çeki. Ego emru fermana alma beki. Ha ev hakkı Hude tene ne hakkı kesi diya.
Are bir havale Pala Ahmed Jimeret yani işyandın Malat Ava Kudeş Terazi be بله وزرینی بله سر چابه حوالی حمزه انا وسهلا اش گنده خلینا يكر براني وباجاري ميرديني يا حوال اب مثلا قاضي دهش گناها قاضي دهشتي گناها كان في حوالي قاضي دهش گناها قاضي دهشتي گناها كان في حوالي Nasılsınız hocam? Sağ olun teşekkür ederiz. Siz Canlı yayına girmek güzel. nasılsınız? İyisiniz. Allah Allah razı olsun hocam. Hocam siz nereden katılıyorsunuz? Ben Mardin'den. Siz nereden? Hocam Diyarbakır'dan katılıyoruz. Ya Günahkarız hocam. Sen Kırmacızhane. Yo Allah abi biz Kürtçe anlamıyoruz ama önemli olan insan olmaktır. Ya tamam. Yani sanki Kürtçeyi bilmek insanlığa aykırı mıdır yani? Ya Allah Teala her insan Yok dayı diyeyim ki Allah Teala her insana dayıdan Türkiye'de diyor ki biz sizi milletlere, kabilelere, şubelere ayırdık birbirinizi tanıyasınız diye. Sen Kürtçe bilmiyorsun. tamam hocam Türkiye'de yaşıyor Türkçe konuşuyor ha hocam sen de Türkçe konuşsan. Değil Bu hocam. bir ifade. Yani Türkiye'de yaşıyorsun diye illa herkesin Türkçe konuşması öyle Allah'ın bir emri mi? Yani Allah Teala demiş ki sen bir devlete yaşıyorsan o devletin dili neyse hepiniz mecbur o dille konuşacaksınız. Allah Teala böyle bir ayet Peygamberimiz bir hadis-i şerifte emir vermiş mi? Yok öyle bir şey değildir yani. Doğru. Ha, herkes, Yo hocam öyle değil şöyle diyeyim. Şimdi hocam yani bu yanlış bir şeydir. işte Türkçe konuşalım. Evet. Doğrudur hocam. İşte hocam Kürtçe bilmediğimiz için Yani hocam Türkçe konuşuyoruz ama tabii önemli olan Müslüman Haklısınız. olmaktır. Yani bir sakıncası mı var Kürtçe konuşmak? Hocam 200 kişi bizi izlerken ırkçılık diye algılıyorlar ha hocam. Anladın? Yok hiçbir şey. Ben hep vaazlarımı, sohbetlerimi ben Kürtçe yapıyorum. Eğer Kürtçe bilmeyen birisi geldi mi Türkse ben onunla Türkçe konuşuyorum. Evet. Diyarbakır neresi? Doğrudur hocam. Hocam siz ne iş yapıyorsunuz hocam? Ben imam. Fakat imamlık yapmıyorum. Hocam imamlık yapmıyorsun hocam. Hocam yalnız Canlı yayına. hocam imamlık yapıyorsunuz hocam. Burada mı anlatıyorsunuz hocam? Ama ben imamlığımı TikTok'ta, sosyal medyada yapıyorum. Hocam böyle imamlık olur hocam. O zaman siz mafyasınız hocam. Neden? Hocam bana da seni follow etmek düşer hocam. Nasıl? Sizi seviyorum hocam biliyorsunuz. Ben hocam şimdi senin sakallarını böyle çekeyim. Hacı abiyi de tavana asayım hocam. Hocam bir tane Hacı abi var hocam. Hacca gitmiş. Ama kulak iyi hocam. Nasıl olacak? İster hacca gitsin isterse gitmesin. Bir insan Allah'ın yasakladığı herhangi bir şey yaparsa o Allah'a karşı suç işlemiş oluyor. İster hacı olsun, ister memur olsun, ister devlet reisi olsun, ister kral olsun, ister padişah olsun, ister imam olsun, ister şeyh olsun, ister çoban olsun, ister mühendis, Hocam, profesör olsun. Kim Allah'ın yasaklarını kim Allah'ın yasaklarını çiğnerse o Allah'a karşı suç işlemiş oluyor. Cezasını görecektir. Hocam siz de hocam ama siz var ya siz hocalar hocam milleti de çok uyutuyorsunuz yalnız hocam. Ben Nasıl bunu fark uyutuyoruz? ettim. Söyle bakalım. Nasıl uyutuyoruz? Yani gerçekleri insanlara anlatmıyorsunuz hocam. Buyurun benim gizlediğim gerçekleri. Madem ben bir gerçek gizlemişsem ve sen o Yani gizlediğim gerçek buyurun sen dile getir. Buyurun o gizlediğimi gerçeği Hakkı anlat, madem bir anlatmıyorsunuz hocam ondan bahsediyorum. tamam söyle sana fırsat. Sen de madem biliyorsun ben bir gerçeği gizlemişim. O gizlemiş olduğum gerçeği buyurun sen dile getir. Ben de arkanda dile getireyim. Hele söyle ben hangi Hocam ben dile getirdim. Hocam dur onu söyleyeceğim. Hocam şimdi sen hocasın değil mi hocam? Niye insanlara gerçek şeyleri bak niye gerçek kul hakkı yerleri anlatmıyorsun hocam? Mustafa Bey, Korkuyor bak musun? sen
şimdi en büyük bir gerçeği gizliyorsun. Allahu Teala seni Kürt yarattığı halde, sen Kürtçe bildiğin halde Kürtçeyi, bu gerçeği, bu Kürtçe gerçeğini konuşmaya cesaret edemiyorsun. Kürtçeyi gizliyorsun. Ya madem Allah seni Kürt yaratmış, Kürtçeyi rahat rahat konuş. Ben konuşuyorum. Ben hocam sen şu an ırkçılık yapıyorsun hocam. Bak şu an ırkçılık yapıyorsun. Bu da haram. Az bu Kurdi haber dedim. Ve kalem katıcı Kurdi haber bida. Haber bida Kurdi. Hocam ben Kürtçe diyorum bilmiyorum. Sen ırkçı ilan ettin beni. Vatan haini ilan ettin hocam. Yok. İlk başta öyle demedin. Sen ilk başta demedin ki ona ben Kürtçe bilmiyorum. Sen dedin ki biz Türkiye'de yaşıyoruz. Hocam bak böyle dedin. Hocam beni dinle. Hocam ben dedim ki Türkiye'de yaşıyoruz. Sen şimdi bir şirkete, bir banka, bir yere gittiğin zaman Türkçe konuşuyorsun değil mi? Ondan bahsediyorum ben. Hayır, yanlış. Anladın hocam? Demedim ki biz Türkiye'de yaşamıyoruz. Ben demedim ki biz uzayda yaşıyoruz. Tamam. Hocam bak Amerika'ya gitsen İngilizce, Almanya'ya gitsen Almanca, Arabistan'a gitsen Arapça. Hayır, Nereye gitsen oranın dili var ha hocam. Herkes kendi dilinle. Şimdi ben burada benle senin. Madem Kürtçeyi biliyorsan Kürtçeyi konuşmakta bir sakınca Hocam bilmiyorsan o ayrı bir şey. Amerika'da zenciler de yaşıyor. Bir dakika. Bir dakika kırçılık yapma hocam. Amerika'da bak siyahiler yaşıyor değil mi? Onlar da İngilizce konuşuyor. Irkçılık yapmıyorum. Irkçılık nedir? Hele ırkçılığın tarifini bana yap. Irkçılık nedir? Hocam ırkçılık nedir bilsen hocam. Hocam ırkçılık şu an sizin yaptığınız şeydir hocam. Irkçılık nedir? Tarifini bana yap. Irkçılık hocam kendinden olmayanı küçük düşürmektir hocam. Nasıl? Saymamaktır hocam. Bak. Kendinden olmayanı saymamaktır hocam ırkçılık nedir? Şimdi ben kendimden olmayanı saymadım mı? Hayır. Irkçılık nedir? Senin kardeşin, senin halkın, senin aşiretin, senin köylün haksız olduğu halde, zalim olduğu halde sen onun tarafını tutarsan, o da benim kardeşimdir. Ben onun tarafından müsaade et, ben daha bitirmedim. Evet, Kürtçe zanım. Veyahut da Mehmet'e tıçıma kabarım. Vakit götüzane. Tıçıma Kürtçe kabarım. konuşmuyorum hocam. Burada Türk kardeşlerim var yayınıma geliyor hocam. Benim de bak müsaade et. Irkçılığın tarifini yapalım. İslam ırkçılığı yasaklıyor. İslam'da ırkçılık haramdır, günahtır. Peki İslam'ın yasakladığı ırkçılık nedir? Dinliyorsunuz. Müsaade edin. İslam'da ırkçılık meselesini bırak şimdi beni dinle hocam. Beni dinle. Bunu söylemek zorundayım. Hocam bu meseleyi kapat hocam. Sen insanlara yanlış örnek oluyorsun. Tamam buyurun gidin. Sen insanlara yanlış örnek oluyorsun. Böyle geli tamaşa bana. Asabiyet, ırkçılık, nijatperesti, çiyam, birayeta, gundiyeta, aşireta, kabileta, havalu dosteta, velev ne hak jibin, velev zalim jibin, tibbe tarafı wan, تخاب آری وان بکی ابو اقچیتی بو عصبیت اسلام و حق کی اسلام و قبول ناکی لی وقتا گو برایتا ای حقلی به ای مظلوم به تسر ولی ابنه اقچلقا اجیه کی کرمانج را بیشم bu kurmancıyı haber bede evne ırkçılığa. Leye ki Türk be ajvi Türkiye re bejim ey Türk bu Türkiye ne iştagla. Ey Türk bu kurmancı biştagla ama hangi min asabiyet kir. Vajiye ki kurmancı re bejim kurmancı ey Kürt bu Kürdi biştagla. Ma tiçima Kürdi ne iştagla. Ab ne bu ırkçılık. Vajiye ki Türk re be kıymam ne ey Türkiye biştagla. Zamanı Kürdi çedirij Türkiye Arabiye İngilizi ab hangi bu ırkçılığı. أو قلت خسر حمو كثيرة ببيني تشخوا بي كسي دي قبول نكي قابا جيكي كرمانجي ربي بكرمانجي بيشتغل أبناء مخجوي اشتركات شتر عربات شتر قرت نخي دبي والله عمل في دولتات تركينا مجبورة بتركي بيشتغلن تهاري ألمانيا مجبورة تبقى ألماني بيشتغلين شكي ولو خدي نقول يا تهاري كي جان عردا خدي تب كي جان زماني زاني بي زماني بيشتغلن زماني تي داي كي جان بي زماني خبر بدا حوالی سلامی خودش تنازیبی یا مزنا دبی والا اون ملا اون حقیقت اینای نصر زمان اکا بیشا و حقیقتا گو من و شرط یت بینا بیشا
بيجي وكي قلت زاني متشتك بشارتيا ويت شتاقو من بشارتي درخ دربا وكان هم تشتكي تدزيبه از هاد مالاتا تلفونات السر ماصيب من تلفونات الدزي مكلا بريكا خدا من بشارت ياو تدجمنت بيجي تدزي كريا تمام هاد بمن الدزيا تيج بريكا من درخ نو تيج بريكا من درخ تاني برشاب تشانيم كتبه مزن هوات الدزي اذا كرم قد دزيا من درخم من حقيقة بشارتي دوي حقيقتانكم تزاني من بشارتي درخ درما ها هناك هنقو حقيقتات بشيرن تجي حقيقتنا بشيرن نمالاتني دبي سيحب خوارزيك وبرازيكي من هنا دايكا وبابي ووفات كر الوات من زين باشا خدي تعالى خيرات قبول كي خير كذا مزنا خديش ترازي بي نا حوالي تونجاي azan az her me camiye zel camiye çıktım. Kil camiye gote de vaaz'a bakım. Mele. Amali Musa Xudeş tarazi bi. İnci bu diyariyata. Dve qasi gotel TikTok edit çmane camiyete çmane cennete. Hadi çime camiye ji. Le camiye nikane muaza bakım. Kil camiye hay goz vaaz'a bakım. Vaz namalay camiye ma. Aji vakayı ki gundi diçim meja xutkum wastem. Di camiye de ki hay gom jere vaaz'a bakım. Tıkkasnine gom jere vaaz'a bakım. لدوی تیک توک دا اواب هزار انسان هنا هم جوارا وازاد کن خیرا به هم مسترا تد جامع ده یکی کال یکی پیر هیا کالکا پیرکا دهب انسانی امکلی اختیار پیر تین جامع دهب صوفیه کال و پیرن تکسی دینای جامع تجوارا وازاب کی آن ویدی تب هزار انسانی را وازاب کی کی جام خیر ترا گلی تماشاوانا گلی خوشکو براین هجا ya iskat ne farzatı bir de khayra utuna döji tu güneşlerine Aval Kerem kan درکت دومه چما گناه یا خودی گوتیه نکا پیغمبر گوتیه نکا تشتا گو خودی پیغمبر گوت به نکا دبی گو ام نکم گناه تبکی حرام معنی یعنی گناه یعنی yasak بله خود تعالی همو گناه عفوت کی اوالی آزاد خودش ترازی بسر چاوا علیکم السلام بدنا اون هر یکیل دبرکن هناك مالا خونه هناك رسال عيشي خونه هناك هر یکیل دبرکینا وابال بدري فاو عظام دكن ون حسامت كن يا انا في ساعتي ون قريب ون دبش عيشي خبردن ون جاميه نخيب ياو جامي بوجه الميجي تاني وي ورن ذهب صوفي ذهب قال وبير ويل ميجا خوكن وي دركبن كي ويش بو عذاب سكني كاش بو عذاب سكني ليت فردا بازار انسان شغل الوعظه قو داريت كي ولا اب امين افيم بمام هو خانيا جي بستني تشاواي ولا يا باش اب مو جي خوجي دوربكي اره ها خوارو كني قلت ما مش كنجي بان مسلمان امش رجع ولا قالوا بلا يبان مسلمان يا تسليم كرنا مريا قمامي وتسليم عبارة إني كنت تشتكي ولا تنيا نخير أما مريا مو كان جمر مو زوي بشوي كفن بكي وسلميشكي ويدفن بكي عجلة مو عيشي بعجلة صافي بكي
بله خود تعالی همو گناه عفو کی گناه زنا یجی عفو کی گناه عراق یجی içki یجی همو گناه خود تعالی عفو کی حواله باور گوتی مام ختمه که کار بدنه چقدر شد کار بده هزارا به میلیون اجی گلی تماشاوانه گلی خوش کبران حجاب خیره خو به وشانه میا زندی پار بکن حواله فرهاد کرم که قمر اجمره بشینم نه حواله فرهاد تعقیبچی تا گونه هزار من تنکاری ولی جانی یعنی تنکار به وقت نای هزار تعقیبچی تا چه نبین چه نبین حواله زکی دوی ما وانا كركو كتشك حاجة بدو بكن واتيغو او كركي قنجبي يان كتشكا قنجبي مثلا كر دل كتيا كتشكي كوري ما دل كتيا كتشكي او دي باب مجبور انو كتشكي شكوري خولا بينا يا واگر قنجو باش بي بأدب وتربية بي اسلامي بي بلا بينا واتيغو نا قنجبي كاني شكوري بحينا ام في قبولناك یان کوره کاتیه کچای کی خوازه او کور هگری قنجو باش به بلا کچا خو بد نیدا پیغمبر علیه الصلاه والسلام به وقت گویا که هات کچا و خوست اخلاقی و دینی و مشه راضی بن کچا خو بد نیدا وقت گو نه نیدا و فتنه کمزن و چبی نخوشی و چبی بلا مصیبت زیاده بن نه وقت گو او کوری کی عوار سرسریه پسیکوپات عرق و خواره اچکیجیه تینرجیه اسرارجیه حتی درنگی شویل درویل قهوه کچکاره پیسیتی و خرابیه کچا خو ندنیده ای زنگین جیبه ای خوشک جیبه کچا خو ندنیده کچا تا قبول بکی جی ندیده بدله کچا تا جیبه ندیده نو حواله فرات بمام هو کنگی چرو جناچه ماسیه تحرش کاری هری ماسیه شب و رو هرش خونه ماسیه بگیرم من گلی تماشا منم نه بسا مالا و تبدا افا خدای خیره و قبول که خودش و راضی به معنا قالوا بلا چیا قالوا بلا قوتن اري قالوا قوتن بلا اريت ربي مي قالوا قوتن بلا اريت ربي مي ده عالم ارواح هذا يعني عالمك قوام نزانن خو تعالى انسان ذرية ادم حمو خلقان وجمي جنگي با ام مسلمان هواني محمد بخيراتي Bak bu koca da abi. Cennete. hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsin. He? Merhaba. He Allah. اهلا وسهلا. شنو خوجة؟ Koca. مرحبا. اهلين وسهلا. من اين انتم؟ نورفا. انتم من عرفة. ايه انت عرب. تعرف بالعربي. تمام. انا حمود ابو ابراهيم Suri كمان. تركي يعني. انت من سوري. انا لا من اتراك. Tamam. Suriyeli değilsiniz. Suriyeli değilsiniz.
Yok. Urfalısınız. Ha, sağ Urfa. olun. Peki, ben de Mardinliyim. Mardin. Neresinden? Mardin Dargeçit. Kılavuz Köyü. Mardin Dargeçit. Dargeçit. Ha. Midyat'a yakın. Ne zamandan belli oradasın? Ben Mardinliyim. Orada daha önce Dargeçit'te bir akrabam vardı, doktor Hamdi Peltek. Sonra Urfa'ya geldi. Vallahi ben onu tanımıyorum ona. Ha. Ha, valla. Mardin'de dostlarımız merkezden şey var, o nedir adı? Cemil Burç var, o Çaykur'un bayiliği var. Ben de Valla yapmıştım. ben tanımıyorum. Ben onları tanımıyorum ona. Ha. Sen ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ben Büyükşehir'deyim şimdi, çalışıyorum. Evet. Sormak istediğin dini soruların var mı? Yani bu Ramazan'da ne gibi ibadetler yapabiliriz? Ramazan'da bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Bilmiyorsak Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Manasını, tefsirini, mealini okuyalım. Dini sohbetler dinleyelim. Sünnet namazlarımızı, sünnet namazlar kılalım. Sünnetleri kılalım. Tövbe istiğfar edelim. Sadaka çok verelim. Sadaka. Elimizde ne kadar gelirse o kadar sadaka hayır yapalım. Budur yani. Yani sadece Ramazan'da değil yani. Her vakit aslında bunları yapmamız gerekir. Evet. Şebeke. Şebeke şey ola. Ha. Haydi en akva hatire va o kadar rahatiye bideyim. Haydi hatire va. Şimdi başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok yok. Güle güle. Allah rahatlık versin. Teşekkür ederiz. Ahlen ve sahlen. Dua et hocam bize. خدا اشتراzi mi? خدا اشتراzi mi? خوشکو برای هجاد به مال میجا سفر چوایم. لمیجا سفر باشم بیجم. خیلی خوب ما تعقیب بکن یعنی تماشا بانم. ما تعقیبات علم بکن همیش میجا سفر جوال بیجم ان شاء الله. لمیجا سفر دباره ما سبکتایی بله اب خوام رو کند به ما ناوی جنا پیغمبر ما آیه کمین عول چبو. جناب جناوی عول ختیجه. لمیجا سفر در حتی هنته ده دبار سبکتایی یک جه لمیجه خود چارکاتی بین دو درکات بکر درکات میجا نیبرو درکاتا بکر یا عصر درکاتا بکر یا عشاء درکاتا بکر لمغرب الصبح او كرت نابن كن نابن بياز بنيتم دكو فرزان ميجا نيبرو بكنيتي الله اكبر تدركاتا تنبكي وتكارين ميجي خو ببسر هف نيبرو ببسر عصري يعني عصري بين سر نيبرو خوازي مغرب ببسر عشاء خوازي عشاء بين سر مغربي ماذا تي عصري يعني سر نيبرو بياز بنيتم دكو فرزان ميجا نيبرو بكنيتي وتقال قواس عصري جبين مسر الله اكبر السلام ده تدركاتي نيبرو السلام ده رابي دركاتي عصري جيبك اولو يعني يدي بكنيتي مش وانا قلت نهاد برده خوشك موني كاري بده فهم كرن ايغو بو غازي بلا يدي تلفوني بقري ام بتلفوني خوشك جري بيجن بله بيتكوين حرامه يا نب خاطري وقالي تماشاوان من خير وخوشي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مالا وتبدا با خودش ورازي